Kajing ilap election nagmata kawat kabahan Rio jong kalok sabha kan sakut no mata kesini. Ka Presiden jong keri ka Draupadi Murmu kala ai KHUBOR ginong shong jong kejela kowa hakasni rakhi yak jingyo yak kejela bapura. Ka ai matras startup ka Anikul Cosmos kala panhe ya urakat uban kong tam ha ka perthai ubadon ya ka sikil piece 3-dimensional dan 3D hunted engine. Kaken hun sipai Indian Air Force kalapoi ha Elson Air Force Base jong kari US kabadai katanat sipai Air Force ha Alaska bani mata ha ka multinational exercise Red Flag 24. Aga jingilek kai kura Sachin Siwaj ubana India ulapoi siya ka quarter final jong kalampung gilek kai War Qualification Tournament ha Bangkok, Thailand.